Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki kubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya 22 mu kakaro 2025. Igisirikare cy'u Burundi gikoze operasiyo ikomeye mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi aho kimaze gusesa drone yari yoherejwe n'izasarambwe mu bice byegereye igisagara cya Uvira ahitwa Mutimba. Bikaba bivuga ko hakozwe ibikorwa bidasanzwe bizwi nka multi wave radar aho radar andre milimetrique zimaze gutahura bikomeye izi drone zari zije mu butasi. Biravuga ko rero ibi bikozwe mu buryo budasanzwe oro bigaragaye ko hamaze guseseka plastike carbon composite cyangwa se aluminium bisesekaye muri ibi bice. Ibi ni bimwe mu bikoresho byari byubatse iyi radari. Biravuga ko rero kandi hasanzwemo kamera thermique ndetse biravuga ko harimo ibiriko biragenda bigaragara, harimo batterie, moteur branché, circuit électronique yose ikaba yamaze kuba yagwa mu bice bitandukanye ku butaka bwegereye ishyamba rya Kavimvira nk'uko amakuru adushyikira ariko arabisigura. Bikaba bivuga ko ibi bikozwe bijyanye n'ubuhanga izasarambwe zari zimaze iminsi zigerageza bwo gutara amakuru y'ubutasi mu kirere kigenzurwa n'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse na FDNB. Biravuga ko rero ahanga hakoreshejwe uburyo bwa acoustic detection system kumva urusaku rwa drone. Ibyatumye habaho signale acoustique aho rero systeme acoustique passive yabashije gutanga amakuru. Turaza rero kubabwira ibijyanye na microphone dictionnaire ndetse n'uburyo ibi biriko biragenda byibonekeza. Turababwira kandi frequences ziriko zirakoreshwa zirimo transmission signale precision analyse n'ibindi byibonekeza muri ikoranabuhanga ridasanzwe ryo kuvumbura drone zigenda muri iki kirere. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na fusion multitensionnelle iri kwirakoreshwa mu kuba yatanga ibijyanye n'amakuru akomeye y'ibiri kubera mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira ibijyanye na systeme de fusion multitensionnelle iri kwiragaragara ngaha. Tubabwira ibijyanye n'ibiko biri kugenda bizanwa mu rwego rwo kugira ngo bace jamming thermique cyase raza optique byagiye bikorwa mu bitandukanye. Ibyatumye hazanwa ibizwi nka raza de distanciation optique mu bice bitandukanye. Ibi rero bikaba byahinduye uko urugamba rwarwanwaga. Abanywanyi muze tubane kuri page ikomakomeye turebe ibiriko biragenda byibonekeza ku kibuga cy'imirwano neza hafi y'igisagara cya Uvira. Turaza kandi kujya mu makuru akomakomeye arebana n'umutekano mu buryo burambuye kandi turaza kubabwira ibiri kuvugwa muri politike aho muri diplomasi bitifashe neza. Umudiplomate wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yafatanwe ibiro birenga 200 bya kokayine. Ibiro bikaba byagaragaje isura mbi mu yandi ari kuvugwa mu bubanyi n'amakungu. Turabwira ko Turkiya yishimira amasezerano yasinywe hagati ya Kinshasa ndetse na AFC. Turabwira kandi ko Warungu mu makuru y'umutekano imirwano ikaze hagati ya Wazalendo na n'izasarambwe yongeye kuba yakubura mu buryo budasanzwe. Mwarebana n'imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turaza kubabwira ko kugeza ubwo leta ya Kisekedi nk'uko bizatangazwe na Laurence Kanyuka ivuga ko yamaze kwica kabiri ibyo bumvikaniye idoha. Abanywanyi muze turamburana iyi page ikomeye y'amakuru ariko reka duhere ku bijyanye n'iyi drone yamaze kuba yaraswa na FDNB. Amakuru akomeye tugera avuga ko ubufatanye w'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDNB mu gitondo cya kare kuri iyi genekerezo rya 22 mu kakaro 2025 neza mu kirere cyegereye Uvira hakozwe operasiyo ikomeye aho rero izasarambwe zageragezaga kwinjira za drone z'ubutasi muri iki kirere. Ibyatumye ihitianurwa mu buryo budasanzwe. Irekaba yarije ikora mu buryo bwa systeme de surveillance nocturne multitensionnelle. Ibyo rero bikaba byatumye itiraswa iragwa hatabayeho kwinjira kwayo mu bice by'ibanga nk'uko byari bivugwa ko byari byapanzwe na coalition y'izasarambwe ndetse na twirwaneho.
amakuru atugeraho aravuga ko rero drone yatahuwe binyuze muri multimeter wave radar cyangwa se radar andre metrique, aho bivuga ko rero ku isaha ya saa 8 z'ijoro radar ziri ku butaka bugenzurwa na FARDC ndetse na FDNB zashyizwe mu nkengero z'umusozi witwa Mutumba mu majyaruguru y'igisagara cya Uvira, zatangiye kohereza andre metrique mirasire ikoreshwa cyane cyane mu gutahura ibikoresho bito bihisha cyangwa bitagaragarira amaso. Biravuga ko rero radar andre metrique ni ubwoko bwa radar bwifashisha imirasire ya milimetero zigera kuri gigahertz 30, hagati ya 30 ndetse na gigahertz 300, zikaba zifite ubushobozi bwo kubona ibikoresho bikozwe muri plastique, carbone, composite cyangwa se aluminium. Ibiro bikaba kuri bivuga ko bikomeje kugenda byifashishwa bucece mu bizwi nka low obsable drones, nkuko rero bigenda byibonekeza. Reka turebe ko iyi radar ikora mu makuru dufite. Biravuga ko iyi radar yohereza imirasire igenda igaruka ikisubizwa ibizwi nka encoradar, igasoma neza ishusho y'ubunini bw'ikintu kiri mu kirere. Ibi bikaba bitangajwe nuko iyo drone y'izasarambye yakoresheje tekinike yo kwihisha izwi nka strength approach, ariko radar yabo basirikare ntiyabashije kuba yakisha muri uyu mwijima kuko bafite ikoranabuhanga ritomoye kandi ridasanzwe, nkuko amakuru adushyikira ngabisigura, aho bivuga ko FDNB ikomeje gahunda za gisirikare mu buryo budasanzwe. Biravuga ko kandi FDNB iri kwifashisha kamera thermique gufata isura cyangwa se drone hifashishijwe ubushyuhe mu mwanya muto nyuma y'itahurwa rya systeme ya surveillance. FDNB biravuga ko yakoresheje kamera thermique free cyangwa se forward looking infrared, nkuko amakuru adushyikira bisobanura. Ikaba rero ihura n'ibikoresho bigenda bitanga amakuru ajyanye n'ubushyuhe bwa drone, aho ishobora kuba yafata amashusho yatanga direct hatabaye kuba hakorwa ibindi bikambaye. Biravuga ko kandi hari kamera thermique, ntabwo rero kamera ireba ishusho ya drone nk'amaso y'abantu, ahubwo iyi kabireba mu buryo ibihumeka ubushyuhe ibizwi nka signature thermique. Iva signal thermique ikaba iva kuri batterie moteur branché les cyangwa se circuit électronique. Mu bihe by'ijoro drone zizasarambwe ziba zifite ubushyuhe buhanitse ugereranyije n'ubukonje bwo kumanywa. Ibiro bikaba bituma zoroha gutahurwa n'amaso, ibizwi nka monocle thermique. Bikaba rero bifitwe ndetse binagenda bigenzurwa n'igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Kongo gifatanyije na FDNB, nkuko amakuru adushyikira ngabivuga. Mbere yo iyi drone ikomeza intera y'ibirometero 15 ivuye ku kigo cya gisirikare yoherejwemo. Biravuga ko rero yari igeze ku birometero 1.5 uvuye Kavimvira. Iyi systeme yitwa acoustique passive yashyizwe mu nkengero z'ikirere cyegereye igisagara cya Uvira, ikaba isitanga signale acoustique y'iyo drone. Urusaku rutangwa na roto ya drone cyangwa se propulse rufite imiterere runaka ibizwi nka frequency itandukanye n'izindi mashini. Microphone dictionnaire bizashyizwe ahantu hatandukanye zumvishe urusaku rugizwe na hertz zigera ku 2400, rufitanye isano na digital matrice truwasa RTK isanzwe ikoreshwa n'izasarambwe mu bikorwa by'ubutasi, nkuko rero amakuru yavumbuwe ndetse avutangazwa na Demiap ku bufatanye na Service National de Renseignement bisigura. Biravuga ko rero ingabo zafashe zishyiraho ibizwi nka detection gukurikirana frequency zikoreshwa n'iyi drone, ibyatumye bibasha kuba bizatahurwa. Biravuga ko rero izi RF scanners zashyizwe ku birindiro no mu nkengero za Bwegera, aho byakoreshaga spectrum analyse babasha gutahura ari transmission signal yo mu bwoko bwa 2.4 GHz yari igamije kuyobya iyi ndere yari igamije kuyobora iyi ndege irinda kuba yahura n'ibikorwa byo kuyoba. Iyi drone gifasha GPS n'urugero rwa transmission données igaragaza mu masaha runaka. Ibyo bikaba byarahujwe na signal triangulation bivumbura aho byoherejwe, bikagaragaza ko drone yayoborwaga mu buryo butaziguye n'umuntu uri ku nkombe zahitwa Murongwe, nkuko amakuru atugeraho bisigura, kuko ari byo byabashije kuba byamenyekana mu ikoranabuhanga rikomeye rya track ryakoreshejwe.
biravuga ko kandi hari fusion militaire gusuhuza kuba bagaragaza ibyabaye. Iki ni igikorwa cyose cyakomeje gukorwa binyuze mu buryo bukoreshwa n'ingabo za FDLB na FARDC bita système de fusion militaire, aho rero ibimenyetso byose byavuye muri radar, thermo camera, acoustic detection, rafa signale bizahuye byose bigaragaza neza ko aho iyi drone iri, aho ije, uko ingana ndetse n'ikigamije. Biravuga ko rero ubwenge bufitwe na AI ikoresha iyi systeme, biravuga ko yahuje amakuru yose ya instant real, igenzura ukuri kw'amakuru ibirimo algorithme de correlation, yatanze icyemezo cya gisirikare cyo kurasa cyakurinda systeme de detection assistée nk'uko byibonekeza nyuma yo kubona aho drone iherereye neza. Zatanzwe itegeko binyuze muri CUAS systeme cyase counter unnamed aerial system. FDLB yahise yifashisha uburyo bwayo bwa detection is already confirmed nk'uko rero babivugaga muri terime za gisirikare. Abari muri timu ya detection bagize bati ni turi ready, turi tayari, confirm. Ndetse abashinzwe jamming hifashwe jama directionary wohereje signal dobera cyangwa se interference ku muyoboro wa drone, bituma itakaza itumanaho rya controller. Biza rero kuba byarangira neutralization itangiye kubaho, aho drone yahise igera hasi nyuma iraswa n'intwaro ya calibre 12.7 mm anti-air zashyizwe muri position avance. Bityo twahoraga tubabwira biza poste avance mu nkengero za munanira n'ibi ngibi byabereye nk'uko amakuru adushyikira ngabisigura mu buryo butosoye kandi buramvuye. Birakomeza rero bitugaragariza ko mu gihe drone yari maze iminsi ikora ibizwi nka raza destination boutique izizwi nka daza zagose ubu mu buryo bwo kwemera ya drone yabonaga ibintu bigatuma itakibona amashusho yohereza ibintu mu buryo bwa nyabwo. Rero ni ikoranabuhanga karundura rikomeje kugenda rigaragara. Iyo operation yo kurasa drone y'izasarambwe yari igamije kuba yaca intege ubutasi buri gukorwa n'izasarambwe, kaberekanye ko FDLB na FARDC barimo gukoresha ikoranabuhanga rihambaye rya gisirikare. Babihuza rero n'urwego rwa multinational command control communication computers intelligence surveillance and reconnaissance, biriko biragenda byiyambazwa n'impande zihanganye muri iyi mirwano ikomeye nkuko ro bigenda byibonekeza. Ariko hagati aho urugamba rukomeye rwo rurakomeje sibanga. Binyuze kuri bwana Lawrence Kanyuka yatangaje amakuru akomeye nyuma y'amasaha 48 leta iharanira intwaro rusange ya Kongo na AFC basinye ku nyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro ndetse anahagarika intambara. Ibintu bikaba byongeye kudogera mu mboni za bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'izasarambwe. Lawrence Kanyuka mu kiganiro yagiranye na Kivu Morning Post yavuze ko kuva ari amasezerano yasinywa Kinshasa imaze kwica abantu ibintu bibiri komeye biri mu bigize iyi mbanziriza amasezerano. Yagize ati iminota 5 nyuma yo gusinya inyandiko y'amahame ngenderwaho Kinshasa yahaye rubanda ibisobanuro bihabanye n'ibikubiye mu nyandiko. Nanone uyu munsi Kisekedi yohereje drone zifite intwaro kugira ngo zigabe ibitero ku baturage b'abasivili mu duce dutuwe cyane. Ku wa gatandatu w'indwi heze nibwo AFC na leta ya Kongo basinyanye amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano yo guhagarika intambara impande zombi zimazemo imyaka irenga 3, ubwo impande zombi zari zimaze gusinya ari amasezerano y'imbanziriza amasezerano. Minisitiri w'itumanaho wa leta y'intwaro rusange ya Kongo kaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu bwana Patrick Muyaya yese atangaza ko mu byemeranyijweho Idoha harimo ko izasarambwe zigomba kuva mu bice byose zigenzura. AFC biciye mu munyamabanga uhoraho wayo bwana Benjamin Bonimpa yanashyize umukono kuri aya masezerano. Ku ruhande rw'uriya mutwe yahise amunyomoza avuga ko ibyo yatangaje ntaho bigaragara mu nyandiko yasinywe. Ibi rero byose ni bikomeje kugenda biba
mu gihe amakuru ahari kandi dufite gihamya imirwano ikomeye yo irakomeje mu bice bitandukanye. Reka tuje Warungu imirwano ikaze yafashe indi ntera ndetse ikaba yamaze gutuma abaturage benshi bazingutwa bagatangira guhunga. Umunsi nyuma yo gusinywa kw'aya masezerano imirwano rero ikaba yagarutse mu bice bitandukanye by'umwihariko mu micungara riherereye muri groupement ya Nyangezi Kalongo nk'uko rero amakuru ari kutugera turuka i Businga abivuga, aho bivuga ko ubusanzwe bizari bigomba kuba bizaha icyizere ndetse n'igisubizo cy'uko amahoro agomba kugaruka. Amaduka yari yarafunzwe, imihanda yarimo ubusa kandi abaturage bari bafite ubwoba bwinshi nk'uko bitangazwa na radiyo y'umuryango w'abibumbye Okapi. Iyi mirwano ikaba yadutse mu gihe benshi mu bagize sosiyete sivili bari bamaze kuvuza induru bamagana ingufu zigaragara ko AFC yarundaga igace ka Nyangezi nk'uko amakuru atugera bisigura. Nk'uko amakuru ari guturuka muri aka gace bitangaza abaturage bayitwa Bwenda, abaturage bayitwa Muhono bahatiwe kuguma mu ngo zabo kubera imirwano ikaze mu rwego rwo kubarinda kwagira icyabagiraho ingaruka nk'uko bizagiye bigaragara mu bitandukanye. Kuri ubu rero umutekano ukomeye uracunzwe mu buryo ntangere ndetse umubare munini w'abakomando bakomeje kugenda boherezwa mu bice bitandukanye. Hagati rero nubwo bimeze gutya, bamwe mu bakurikiranira hafi biri ko babo bagize icyo batangaza. Reka duhere ku birebana n'ibizatangajwe na Turkiya yagaragaje aho ihagaze ndetse n'amarangamutima yagize nyuma y'ibizabaye. Amakuru adushyikira avuga ko Turkiya yashimye amasezerano ya Qatar ishimirwa gutuma agerwaho yasinyiwe i Doha hagati ya leta n'intwaro rusange ya Kongo na AFC. Yatangaje ko iyi ari intambwe ikomeye yiganisha ku mahoro mu karere. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Turkiya yagize iti iri tangazo ni intambwe y'ingenzi iganisha ku mahoro n'igisubizo kirambye mu gukemura amakimbirane mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Minisitiri yagize ati twishimiye uru ruhande rwubaka mu gutekanisha no guteza imbere akarere k'ibiyaga bigari n'abagize uruhare bose muri iki gikorwa, cyane cyane Qatar, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, umuryango w'iterambere rw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC. Iri tangazo ryongeye gushimangira icyemezo cya Turkiya cyo gushyigikira ingufu zose zigamije guteza imbere amahoro, umutekano, ituze muri Afurika nk'uko iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyo muri Turkiya cyitwa Anadolu Agency gikomeza kibisigura mu buryo burambuye. Itangazo ry'amahame ryashyizweho umukono ku wa gatandatu n'abahagarariye impande zombi nyuma y'ibyumweru ibi biganiro biri kuba mu buryo bwa diplomasi yanitse. Amasezerano ku wa gatandatu yagezweho nyuma y'ibyumweru u Rwanda rusinye amasezerano y'amahoro hagati yabo na leta iharanira rusange ya Kongo. N'amasezerano bakisinye ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025 i Washington DC. Ibikorwa byo gutanga icyizere cyo guhagarika imirwano ikaze ibera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange, nubwo bikomeje kugenda bigaragara ko buri ruhande rukomeje kugenda rwitegura kurwana mu buryo budasanzwe nk'uko rero bigenda bigaragara ndetse bikanavugwa. Leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yakaba yemera ibiganiro kuko abahanga ndetse n'abandi bose bagiye bagaragaza ko igikenewe ari uko amakuru yose y'ibiba ndetse n'ibiri kuba bigomba kuba bizahagarara bidatinze. Mu yandi makuru turababwira ko inkuru ikomakomeye iri kwiragenza igarukaho cyane mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bumenyi. Aravuga ko inzego zishinzwe gucunga imipaka muri Bulgaria mu ndwi iheze ku igenekerezo rya 20 Mukakaro 2025 zatangaje ko zafasha abantu batatu barimo umudiplomate wa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo bageragezaga kwinjiza muri kiriya gihugu ibiro birenga 200 by'ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa kokayine. Abashinzwe umutekano bakaba rero barabafashe ku igenekerezo rya 18 Mukakaro 2025 ku mupaka uza Bulgaria na Turkiya nk'uko bizatangajwe n'ikigo gishinzwe gasutamo ndetse n'ubushinjacyaha bw'akarere ka Shokovo. Bakaba rero barahise batanga ikirego. Umudiplomate wa Kongo yafatiwe muri kiriya gikorwa yahawe izina rya GM, akaba afite imyaka 40 y'amavuko. Aba bantu babiri bafashwe bari kumwe nawe barimo umugore w'imyaka 54 ukomoka mu Bubiligi ndetse n'umunyabulgaria wari utwaye imodoka barimo.
aba bose bakekwaho icyaha cyo gushaka kwinjiza ibiyobyabwenge byambukije umupaka wahitwa Kapitan Androvo ugabanya imbibi za Bulgaria ndetse na Turkiya. Bivugwa ko aba bantu bari batwaye imodoka ifite ibirango plate number byo muri Bulgaria basanganywe ibiro 205 n'amagarama 998 by'ibiyobyabwenge bya kokayine cyari gipakiwe mu mavarisi 5 gifite agaciro kabarirwa muri miliyoni 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ikiganiro n'itangazamakuru, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yasobanuye ko ingano y'ibiyobyabwenge byafatanwe aba bantu ariwo mubare munini wa kokayine wigeze ufatirwa ku butaka bwa Bulgaria. Uko rero bigenda bisigurwa mu buryo burambuye. Bikaba rero ari ibintu bikomeje gukomera cyane, aho ubushinjacyaha bw'akarere kitwa Hasovoko Ivan Istonio yavuze ko bahise batabwa muri yombi mu gihe kingana n'amasaha 42 mbere yuko dosiye yabo ishyikirizwa ubushinjacyaha. Yongeyeho kandi ko iyo abaregwa bahanishwa igifungo kuva ku myaka 15 kugeza kuri 20 n'ihazabu y'amafaranga yo muri Bulgaria ngana n'ibihumbi 200 kugeza ku bihumbi 300 by'amafaranga akoreshwa muri iki gihugu. Ibyo bikaba bitunguranye kuba umudiplomate ukomeye wa leta iharanira rusange ya Kongo afatiwe muri aya manyanga. Ni uko dusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye Fionda sabone bengere mu batazongera gucikwa ndetse no kutangwa kubona amakuru akomakomeye abajyanye n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.